Igihe Ruhana batanze za haleluya mukayanganira. Aho. Semeni haleluya. Yatanze za haleluya. Ukarabira mu karere ka ubonye hano umudamu. Yarengeje igihe cyo kuzara. Igihe yakoze kuba yarazaye. Koresha. Igihe yakagombye kuba yarabyaye cyarareze. Umwana ntabwo ameze neza mu none rero ndabakase kugira ngo duhudumiye ariko dusenge cyane. ubu duhudumiye ibisenge ufata ejo azaza. Tamani haleluya. Nicyo tari kigiye usaba Papa, utaracuranga abantu b'amapendo bazabakana ngo bagumeho. Kandi papa, iyo umuntu yarusha mu gisimba metero rero. Papa mwigire, iyo umuntu yarusha mu gisimba aza yigirayo agaheza abantu mwana. Kandi abantu b'amapendo nabo mwegerane ntimugume kubuyabuya. Basabiye kino kibanza. Basabiye kino kibanza. Kandi nabo mufate position utarame. Bwana Yesu asifiwe sana. Utarame dukurikirane iyo gahunda cy'uwo murwayi, dukurikirane na gahunda kandi twari tumeze mu kirere cyiza cyo kuhudumira. Bwana Yesu asifiwe sana. Iyerekwa ritangiye kuza. Bwana Yesu asifiwe sana. Papa, kandi Imana igumugisha. Tushake ibirungo byinshi tunezeza ariko uwo muryo wari ufite ukomeza uko Imana yagwishuriye. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikindi cyoneyo umuntu uri hano hasi kugira amaze hano. Tukaze Imana gukubita abandi amakiki. Tugomba guhudumira muri utaratibu mwere dateraza ijambo kubonamo dufite ubwenge kandi turabatwara turatarama neza nta muntu utaza kandi tumaze ko abantu bakuru b'abagabo bashobora kubika ibanga rikamara n'imyaka 20. Bwana Yesu asifiwe sana. Turanga papa duhudumiye muri utaratibu ukurura Imana ise muri kano karere.